Mada. Uvuga jewe? Ko ndiko meze nk'umuntu uri gushaka taxi. Ndangira ahubwo aho ahayiza izi rusange. Ahubwo injira bo tugenda ubu tuje kugenda mu kanya. Akira kajere. Mana ijuru nese. Ndakubwira. Mvuye muri agariyo hirya. Ndabura imodoka. Ntabwo zuzuye Mada, imodoka uzifasha muri agariyo. Zuzuye zikazuzuyemo n'abanyabugo wowe umva no kwinjira mu aha nawe ni kubera numvise ingene uvuga nyene. Ni icuri kurambaza ni iki. Ntubizi ko ari bo badiko barakwiragiza zijya ngwara zitandukira. Mada. Abanyabugo ne bari gutera kwiza. Ntubona niji umpaye. Iyo ndayihabwa n'umunyabugo. Ahubwo nari kurambarana ngantarana yindi. Ariko Mada, ubuze ko umuntu akorebye kuntu uri umugore mwiza wijigija akumva amagambo akuvamo atanabigukekera koko. Ubwo rwango ku banyabugo. Nakakeneye kuramba. Uranyumvira. Injira twigera mu modoka. Safa twagiye? Twagiye? Tunapata mwingine client. Karibu mama, karibu mamangu. Niliona kukia mikono wazi nikaona itawezekana nikaleta zingine je. Mama na wewe nikupatie twende. Uyu si umunyabugo kazi. Aba bantu bari ko bakwiragiza ingwara ahantu hose muri aka karere. Nawe ukaja nakazi kawe. Je ntumbaze. Sasa mama uko nasema sikusu. Iko sema kusu mama. Umva ibyo bintu ntabwo bigukwiye. Urabura kubahiriza amabwiriza dusabwa n'ubuyobozi kugira ngo twirinde ibyorezo ugakomeza urwango gusa ngo abanyabugo nibo bakwirakwiriza indwara. Ubu si yiji igutwaye iki? Ese ko wayinywe wabaye iki? Uretse no kuba iyiji yampaye nkayiguha ari umunyabugo wayimpaye nkayiguha no gukorwa korewe hehe ibugo. Mama sikia nikwambilishe ukweli. Ugonjwa inakamataka kila mtu. Sasa inakamataka kila mtu nikishakia yache mtu murejo. Ate kwe weye awezi kwepa mamangu. Urakomeza tugende cyangwa twigendere? Sigara twigendere twebwe wowe uje gushaka indi modoka.